15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Meghalaya Football Association MFA kalapin ko buram ya anwar ki thayele kai football ka jilla kiblawan ra ikan namat buram ya Meghalaya bat ka ri India ling ba ka jingla jongki banile kai bha hai ka rinsan bapher kini ki anwar ki dei ka sanfidan nongrom bat ka ri bansi jamu bat kini ki thayele kai kila mi khmat ya kin hone le kai ka ri India ha ka SAFF Women's Championship ha ka ba ka India kalapin le me ka Bangladesh da lai la ka way goal ha ka final kabla long ha Jawaharlal Nehru Stadium Goa kasan fida nongrom kala long ka way na kinong yele kai ba pau bha ha kini ka jingi khun daga ba tap ya ka way ka goal but yo aru ya ka nam most valuable player ni MVP jong ka final kasan fida kala pin pau ya ka jing ai khuble ya ka MFA na ka banta ka ni ka jing pin ko buram kala ong ba ha ka por ba kala yo ban tap goal kala kin mau yo uble na mar ka nget scam ba udan ring kat bat ka kala yu thuru ba shwaban mi shamadan yele kai kala duwai ya uble bon ai bor ya ka ban yo tap goal but ban pin job ya ka kin hon But Bangladesh ka team ka very good team tamba sakawi but bangilong tili as a team ilong unity da kadaw ngilong sukte banek kaya off the ground on the ground dong ba dangilong unity hapo ground off the ground bisok bali communications everything ilong easy de nang tangi le kai ngil island everything so bade final ya island everything de kilong ki kinmau ken ba last year ba ki rembat ka semifinal bat ka nipan de kilong kini ki seniors ki ong ken ki juniors ba ngi kwa ban sim revenge ken ki kwa ban job te nang ta ki pinpom yang ngir nang ta ki ong ba kani ke ho support India te ngi di ban pen i ta ya baka India ru kadai ka champion rong ngi pat rem first match hadu mentaru kadang happen kan bang day champion tingi will stay as a champion table kan baru hapo India ba sakit supporters kim dadan phama tingi sosi kan ting ada final pat kibun ki supporters am long yo mensim kan yiru ning kong te masen tap gol nga kan mau yu play na jurang na long klem mo uru ma kam long ulong dan kat lang bat ngate ase tap tu ka gol na cabang alek madan rong adwai sha long ai bor yang am na kwa hi ban tap gol na du pensim hi te kalong ngaru kalong tangsu ngakwa ban tap gol nga su thu te bangan sat tap ka gol te da kadaw kay ngalong tukas ni pat semi finals ngala decide lupa ken long rangadan hadi box nga sim few seconds dangayo ka ball long relax ban tap gol te ngale kumta ken kalong chicha te long akamen ha ken banga asyaban net game ngala plan kumno banga let kumno banga hap long focus hapo on the field kala kalong siya kan final ru kalong kumtay long hap take time long hablong very calm tangalong confidence atay lingkong tingalong so long siir hikindian de tambalong onga kaniru kalong home ground ding hablong more confidence de dang adap long hapo warm up te long kendiat long siir ni dan de proper match pat tungala jana along focus na tanga tu kawai ta katahi kalong da fi focus itang kawai am de long undan jing siir long confidence long fila ta banne kan katahi kalong hanga marwai kan kiwi te kawai te di ban challenge ladi haba your experience more experience til fi long would you give up kan kibun kibri pada la I kham khandiat kila give up na kila step back na te hang tu kapor kan ki long yo motivate ladi long kumno kita kila mo kumno ngam na de ban long challenge kumta de long de ban proof ladi kan challenge ladi de katahi kawai long believe in yourself nang ta keep learning and growing ta katahi kadai important like in life na in the ground kata in football also katahi tangkaway and be happy katahi ngalong ngai ladi ngalong ngapet na kiwi nuksaru ngalong keep learning na kiru long na ki senior su ngalong ngapet ngakali jingkali langalan kan
long kumbangi juniors te ni duna mo experience te maki ki seniors te ki bona experience te ngilikili long kumnu ba ngin yo more experience bangiru ngin long kumaki kan te katai kawi long let kili keep learning keep growing da fila ban long full focus tang kawe da fi kwa hi am te pinsakiw ba long don't step back kan give everything long be focused on one goal and nai perkhat kanya ke studies is very important anta long mo da fi ka enjoy de da fi kwa long football professional de long fi di ban never give up kan di ban ayu bet fight bet menta da ngapat perkhat hiri syata ngadang kwa sya ban long bet mentally relax ya la dia long bet so much pressure buan haki nong call iru tengalong akwa ila dia some space balong bangan perkhat bah kan ngan che kanu ka club bakam ha balong take care bah yangi katai kawe ngadang perkhat pat long commit ra menta kemangi ni sawan sedang practice pat tip bah ka team kalong gumna te long ake experience ki janga te bat jang ni bansi ngelong ngidang push kini siatna ngidang I more experience ngan nyarap te yaki ba ke bangayo experience te ngan I lang chane kan nang bangin kin kiu lang kan mo te atai tama ngin dang loy banyarap te kiru nang ngin I everything ka badan tang atai Karibansi jamu kepada ke thai up goal na Meghalaya berkala mi khmat ru ekri hakani ke limpung kala pen pawe ke jingkemen ke bakrau halwar ke jing job jang ke kinhun India Karibansi kala ong ba ke sngo kemen shibon ban yo ra ek nam la do Henry kala pen paru ba ke dan ke jing sngo siir ha ke basdang namar ke ni ke de ke sien ke bening kong e ka bani le kai ringkat ba ke nong le kai ke blakam tebet Kade ke first time jong aba ngala don ber senior team masuk kemen ru bala yo ra ek champion dekat day the first time don bok haba don ber senior so ke challenge suka kabun Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya